Rere thirikari irahurana na wendia wa njohi ngananie. Endia a njohi kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ mararegana na rendekithia rĩa gũcenjia watho wa njohi rĩrĩa rĩkweheria marũa ma wendia wa njohi marĩa makoretwo makĩheanwo. Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte tũkorwo tũrĩ haha nĩ tondũ wa bill ĩno ĩrenda kũhĩtũkio atĩ gũtirĩ koragwo na nyama choma, that is one of the licenses tũkoragwo nayo. Nĩ tũkoragwo na license ĩngĩ ya bar and restaurant, na icio ciothe kũratuĩka gũtirĩ, na already nĩ tũrĩhĩte mbeca icio na tũgacoka tũkahingĩrwo mawĩra tũkĩrwo tũhingũre o 5. Venye iko sahihi bill iko na allowance exemptions kama mtu wako ndani ya building na ako na choo anaweza uza nyama na pombe yake. Hakuna vile ata interfere na shule yenye imekewa wall on the other side. Ojoria ya maraka ya makiuga kaunti ĩno ĩkoragwo ĩhokete ũgendi mũno ũrĩa ũtwaranaga haha kwa haha na wendia wa njohi, ũguo kũgathĩka mawatho mamwe nĩguo gũkorwo gũkĩhutia ũkũria wa Laikipia na njĩra nene. Oho marauga atĩ mĩeke ya mawĩra kaunti-inĩ ĩno nĩ gũkundera. Katika Laikipia hatuna kazi ingine ya maana tunafanya apart from entertainment industry. Tunategemea wageni wa kukuja. Hawa ndio biashara yetu kubwa, wale wanakuja kutembelea mbuga za wanyama, kuona Mount Kenya. Kama hakuna sherehe inauzwa tuseme na nyuki mwisho wa reli, kazi mingi sana zitakuwa affected. Kama vile tumesema Laikipia iko na 1400 bars na bar moja inaajiri kila at least 10 people. Kama Morani imeajiri 84. So tunataka government iweze kuunderstand wale watu watapoteza kazi. Marauga makoretwo makinyitanĩra na thirikari harĩ bara ĩno ya njohi ngananie na mwĩhoko wa kũhukia wendia wa njohi thumu matũũra-inĩ. Sisi tumepigana na hii pombe haramu hapa Laikipia. Hatujai kusikia pombe hapa imeumiza mtu hata wote kama kulazwa hospitali ya Makuaga. Na sisi katika Laikipia tumekuwa mbele kupigana na pombe haramu. Katika Laikipia hakuna mtu yote ambaye kukufa kwa sababu ya pombe mbaya. Sisi wenyewe kama wafanyabiashara tumejaribu kwa njia yote, hatujawahi kukubali kuuza tufanye biashara ya illicit drink. Marauga MCA bunge-inĩ ya Laikipia maregane na rĩendekithia rĩrĩ na metĩkĩre kũgĩa na gĩikaro nao nĩguo maiguanĩre ũrĩa magũtabania biashara ĩno hatarĩ na thĩna o wothe. Tunaomba MCAs wote wale wamechaguliwa hii county na wale nominated, sababu hii bill imeenda kwao kule county assembly, waiangalie kimakini sababu watu wengi watapoteza kazi. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Muthoni wa Gacathi.